Kalda Cemile. Al sürekli kayıntı unutup kettik eki. Oşol süret giyinmenin çıkkınçılığımdın dalili ol. Oşol günü men uyda süret tartı oturgan. Apam meşin tüyünde jiriri oturgan. Bir vaqta eşik tars açılıp eşikten kupku bolgan Sadık akem kirip keldi. Bunu kim taktı? Bunu kim taktı deyim? Men. Bu kimden süratı? Daniel. Buzuku. Buzukusun sen. Buzuku. Hayır Allah'ım, sen gülüşüveleyin. Oha. Bilçim. Men alardım süratı dağıtanda. Ay baykuşum, şordum ay, Cemile ay. Yok apa. Al şordu öbes. Al hazır. Hem baktılı. Cerde tutulup yatkan sürekli görüp İçimde kuykala örttegen ıza açı davay jattı. Men bizdin uy. Bizdin uru üçün çıkkın çoloy. Birok adamdık çoңчындыкка kıyanat kılgan jokmu. Turmuştun çoңчындыгына, akır ayağına çeyin adilettүү boldum. Jana biraz gözüme jaş imerine düşkön okşayt. Jerde tutulup жаткан сүрөттүн үзүндүлөрү айлапа сууга касып калып жатат. Жана Данияр менен Жамиляны сүрөттө тирүү сыяктуу көргөн үчүн мээме ушунчалык кадалган экен. Көз алдыма баягы август түнүндөгү гүлдөгөн талаа келип, Даниярдын от менен жалындап шаңшыган оону кулагыма угулгансып жатты. Emine getir Daniyardın ünü bötençe bir nazik büyük mene. Adamdın жалгыздыгына batıp, adamdın çirögünleri erketip, sızdatıp mum kanttı. Gözüme ıssık jaş jayılıp, tamağım jaşka boğuldu.
Tün ekiге sürülüp, özenge jarık nur tiyip, güldegen talağının beti açılganday. Oşo güldegen talağının ortasında sүйüşkön eki jaşты gördüm. Alar bir başta görбөгөн kandaydır baktılуу эле. Ооба. Анын бири eski saldat көйнөгүнүн жакасы жакжайып, талааны шаңчыта оон салган Данияр эле. Ооба. Анын бири Даниярга эркелеп, un чыкпай бой салып отурган. Менин жеңем Жамиля эле. Ал азыр эң эле бактылуу эле. Мен алардын сүрөтүн дагы да дал ушуга окшоштурам. Улар менин сүрөтүмдө да дал ушундай бактылуу болушат. Jamila! Апа, қағылайын апа, алтыным апам, берекем апам, кечір мен, кечір, қарғышың тейсін маға, уалың соғышқа жетсін. Өч ал. Мен барыңдан өч алам. Біріңді де аябайм. Біріңді де қалтырбай. Барыңдан өч алам. Шидей бол, ұлы туып қойып дағы. Құдай, шул жетімдердің рұқсын қайтарып бере көрші. Мен да енемін. Мен тілегіңді бере көрші. Сұранам сенден. Ким? Мен Исмайыл.
İsmail, İstanbul'a. sen belek. Şimdi olmasın. Çıkma. Yetimlerin hırsızına bozalınca özürsün canınızı soyu olsan olmaz. Bildirama. Bildirama. Hazır. Harkim öz kursağından oynayıp. Başkaları menen işin olmasın. Sen aç kalsan. Dürüye gelip senin kızanın açsa alıp vermeyik. Emine uçukmaysın. Söyle. Men özü kınacımды soyup alsam. Bizdin balabızga süt kaydan mı? Jeyinme. Elдің балалары. Өзімдікінен артық болып кеттілер. Я. Мен қышыменен тітіреп үңкірде жатсам. Сілер үшін аскерден қашып келсем. Оба. Мен burada. Мен жей. Ölse başkaları ölürsün. Men antalbay. Men özüm üçün. Sizler üçün yaşashım gerek. Düşündün mü seni? Göksülüğü yeti sal çeğile. Söğüm olsa çeli gönü salma. Terezenin altında ayım jatar, ben jatar. Müzakıl var, Totoy balları menен. Koştovçu Kurmakul da var. Ben жалғыз емесмін. Ben aç kalbayım. İsmail da var. Yok sen başkalarına okşoysun. Sen kaçkınsın. Sen uğurlusun. Öz eline жооп берсе, бетин жаккан адам акырында өз элине кас болуп турат. Мен сени коргоп жүрүпмүн. Сени жодон эмес, мына ушундан коргосом болмок экен. Ой, Элжур, мында келгиле. Meni geçirdiler. Ben günü gün. Oysa ben el düşmanım korkutkan eken. İsmail, beni geçir. Sana degen Aksuyumun Ahmet'i ikinci kaymak bile. Geçir beni. Babaların arttı saktap, buzbay taza salttı saktap, bizge çeyin yol salgan. Hazır nege bilbey kelem, sapar tarstam koş ayağım sanağalarga tuşalgan. Gökürökö batbay teken ağlamdağı bütkarman. Ant sedağı, aytkım geldi aldыңarga bir arman. Kil gömüldü. Buga çeyin dalay aytты akınдар. Ant sedağı ayta turgan akın var. Kırgız bolup törölgöndör, kırgız dilin unutuğuga aytçı kандай akın var. Kırgız turup, orusçalap süylөгөн. Öz balaсын orusçalap dildegen, aramızda kızılanlar jok beken salam menen privettin ayırmasın bilbegen. Örçülar da sınçılar da orusçalap ündөгөн. Kazaktardı karagıla, kazakça koa ırılara, Özbekti karagıla özbekçe ırdadı.
Orusçalap biylегин деп орусчалап сүйлөгүндөр силерди ким кыйнады? Чет тилди да үйрөнөлөр. Бирок анын сүйлөй турган жери бар. Ата бабам айтып келген ар нерсенин чеги бар. Айткылачы Алатоодо кыргыз тилинин кай жеринде кеми бар? Таза туруп, баттык окшойт санага, ак нерсени алмаштырдык карага. Ата дешти, алмаштырдык папага, эне дешти, алмаштырдык мамага. Башка тилдер минип жүрсө Мерседес, кыргыз тили минип калган арага.